ofuma ne sampa ne tanoso nsensem no afi wo hwe bekosai tu for the that's what can the nina namo ade two jama santimayo that to me pa so they say as what is tanoso ebe tekima o se obi ti won ma no obo no so for yin ajumabodi share the chi say o na ye ohire mudi kosom tekima tekima yin kra no na bi say e ho de enye ne dia prepare ye bi ko jina court wo bo so for yin ohire a wo so jina court aye bu asem ya say yamano 1 year ye dinu ko jail no say court dem wana unu won ma say o sa ja ne na iku court ho no hey the chero ye say the chero ye de chero sa stampa ya samodua na ono so wo aye no say safohene waya hene no sisi no me say asem ya mekan bone de tutu ho no ekebia ebedu ono so sana bro ajumabadu ene sumahene epipia no aka ono ohene memo akwa baba kasafidie so egu so amu wedi ne ye ba wonchen a bone bi anim nansan na santimera opemso odanso eko Ghana Police Service ema ebeye krabehwe or Inspector Guard of Honor parade no ene na nipakuo bi wo Ghana se omonte ase omumunu yakum adaya die ntine ya ma santehene kwan se ono no santehene Inspector Guard of Honor parade sansami uti ye no ete wo sen edafe ande kwanya odi amame didi kan mechia ohwefo no atifo nyinara mechia Ghana manya ani se ya kan wahina ayinfo no pajifo na ko se ayifukinye ebidi de biaki ko tu fo ko no ya kan wahina amanyi mu nyinara no otufo no woye ahead otufo wonye mahina otufo ye ahead amanyi mu nyinara the whole Ghana oyi bia no no ma ndi bia no edu otufo me kan say ye Ghana nyinara ohina ono amanyi more than 70 the whole Ghana so no amanyi bia amanyi fo nyina ko voter parliament chiefs obia di no so ye ni ohine ba ko ono nko amanyi 70 ehye na sido whole Ghana ohine bia ni wono enti otofo anyi no otimi fa omanyi bia parliament chief bia oba bia fa toto otofo anyi o sanete elegese opemiso akonya edemane se omra Ghana Police Service nempo omuma no Inspector Guard of Honor no na edisa like openso nya boni bia na pese wo kire ne kwasempa amanyi mu nyina na de na asase dem di kaka ni se do mo Ghana amanyi obia ye manyi ne mu otumfo onya manyi ohina ono ni ahead ono amanyi mu aisha na se no more than 70 no eje ono ni ahead eti dumadi a omudi ya omu ajipi omu to ni sa efe no ade a eganu competitive afunso bi anim eti obi atra ba bi ka se gate na ase Ghana panifo no yebu otufo chen ayinfo na aka na eno no nipa no onim de oka osua de pa na opebibi ahu opebibi etia na ka sawe we se o yusu sawe we anfa omanyi bi entoto otufo ho yo na ohene nega se uyi amahine be eduoso ni firi ho a osa wa brempon over ahanan a omusha na se o ana ntesa ano na make sure say omanyi yeka omanyi me fa ebinya enfato mampon manyi ofenso manyi dwabe manyi kumawu agogo just amanyi mu nyina no omuso so problem po nyina na omo no de bo omanyi nso na omo de amanyi mu nyina de abe bo open so
de tie no nigga say eza Asante kunyo no eya koye monarch bi sa o eya koye se Lesotho ne Eswatini de ni bepepepe o se o hwe ne muduro na o hwe aman he ne hye na se ne abrempon hye na se sana ba adekrofo dodo a ene de ebeye over 2000 crowd ene be hye ana obitua won tia tie no se o hwe o de mama o mfato ho bi de na asase na meka no me Ghana minim region minim so men ko so me de water region de na me de be mfato de a kire pa udu water region alamo me se utimi kira kro be mienu miensa nine Parliament chief baby abedu bia kro bia ya bia obi awo ni pa obi adi no so omuni say yewo Parliament chief no munyina ka bom e dia kosom overall no Parliament chief no eye ne anda aso otufo nko na dogo Ghana owo sa ayi ana amahin for no nyina no so o check amahin for nyina abirpo for so o nyina fa sa sha amahin for na se adukofo ne yin o nyina ka bom adi nyina adi besom otufo mama musa Twaso otufo ayin ne die Ghana die o yin bia no on ma betumi de na yin no na yin ni se e de compare o David it me makra o ma yin bia o ba bia se o de wa yin ni ba oni offense oni gabe oni ajuso o ye ma yin e wo kro o be drew asante do ma ye kan na ana mama ta se me se ana tembia e ka se asante do ma enye se eye asante region ko awo etra ko oti region ra etra ko ebuma be enye se ana mi udi am pesa me ka ana ni pati ni ka sa asante do ma enye region asante do no enye region the whole Ghana be tufo na yin ni tumi ko di baby biala etumi no eye gmo sa Asante tumi ne Asante kesiye ene ne maye no ena nipa bi so mo ntiase titiri e obono side ho no se dienti na wase ofuma ye wodea dienti na wase kwa atwoma sampa nsoko sai kwa ye wodea adai a e obono dienti na wase fie prehene oboma ne muso dienti na wase techere hene oboma ne muso mentiase anase ye ntiase na wo ka Asante tumi ne kese ne maye ogidi se nipa bi epese omo pempan Asante nkrabata ana Asante ntabayana didi kan se empanifo se edomani sade osun takrake omo sole ana omo kasa etia me omo kasa tia penso ne nyina no omo kuro mo omo wono se ni kuro ni ne mahina omo sani se tete no eyi fana omo timi ko ya omo timi eji sasase no aya omo sa omo nana mo no omo ti omo panyi sem no tete no eya ko eti atembia na emne se nyotu fo kasa o se tete no na ye de ko na se ekon ni wo biem eti ni de tete no Asante ekukutu ye bia odi bia na de ni ka ma ni gitem bia me odi ho me ho se Asante no Asante tribe bono tribe wa the whole Ghana tribe wa wo munye anwe ade dikan omoni mirade Asante eji awoho Asante pedom maybe Asante kuko ye bia no onye defeat awasase na debi onkremu bibia munyankoa ye nyina ye baako
Asante kasa ye ka asante kasa bi say asante enkai ana ebi ntisa ebe bu na say ye ka asante enkai a asante fria yakoko oti region rawra ayeye dia unya ba wi a ye enkai say ye sanfa enkai wo say ana wo firi o ye fan kai ubiem ye nyina no ye ba ko aso nya bu sabe say asante enkai a ye say asante for the omuni enkai enye sa ye di fitimu wie asase ni padomo nyina no ye nyina no ye fan kai say sab you o ye donko o ye dabi ye nkreba si biem ye nyina ye ba ko ye ba ko sanity yeah you know your back like as a wo hwa asante kai kasa no say ye intokomu anase nipa na de nipa ba ye alliance kra na ye nche nachi dabi ye nche na kibie ye nyina me kai emre mamen kai bi na kumawu omo anyi semu manson ye kwa ye fa ye be se awon semu ya baaye onyina sese odin sese a onu ani fiefo etim begina otumfo ani se onyina obedi no oye bofa oye rade fa de me ka something kai no na me ba be kiro mu no oye bofa oye rade fa adan a sebio o papa aye dagomba ni na asemu wi se bi se otumfo ni bu fu ye no dia se na wo kan sa no papa ni be di ade anasa sei asante de ni wan say no fa fini minu aba ni papa ni kwa de gabi o ye nkai bi de kai an say ye wodom ye nya nipa aka ye ho ye nche nipa se ye nya ni mu asante ye kase pa ni aho odi nyina no oho ne gina yenye yimu yenchekire nipa mu yenye papa mu no ofani yasa nyina no enu na me se asante ye freedom ye di awoho ne dia chekire ye kukuku a wodi ni da so kura ya bisine Matias ye legeze be dia wa asante bia bekoso akura anase ebekoso awa asante nyesa ebegina asante kinom de ebegina sese ewiase se no ho ma ekopem se ewiase se no ba de asante 2 minutes de ebegina kosi ohene ye beda wase na yensan hwe ya na ye nchirime like them afoi this current generation no obohwe manhia pictures ni videos no ba hu se brani bi eson yawa a ihaban ebigum na mebusa o se menya akonye na mebusa o se sa haban na ye de yedai na dinti na ye na enwura soso edi nipa mu like obi aso enwura di nipa mu sa o manhia we said that CBO and it say ya wane so kobrane a gum seven period so enye ahaba huru bi akwa 7 period so eye so akwan eyi no je de bo okunso ne ho ban no itokunso betra se obubu dwa bibia na se sa so akwan eyi no ni din no e fe no samanka edin no kan frɛ ya wane aha ne gum no enye aha bia hunu kwa enu ne ade a ebo otufo no ho ban obobo dwa obe bibia na sa samanka no entwam a otufo oma sense susu bia otufo ka so obodwa awo ma otu nyina beba papa beba boni beba do peye beba do peseye beba isamanka no eno eni pia una so ye din tumi bi ekura obi ani nyina no
Samankanaji ansana onu twem wie ansana openso twem Samankano entwem a openso ontwem na de tiema Because habano e pamo honhom ne sunsum fi bibia ana meka say to me a nature awode wo mu no enye step me previous so ye hu se efo bi de aha bia so ya anya nye step nye aha ba hu bi akwa wo de aha we ka we wo de we ka yo eno fa kwa ina yesa adwuma no ti enye guma wo kura ni boni bia ukwa susu boni bia ade boni bia o de ba se opempon bodwa otufo bodwa so se wo de bibi boni bia ba be se na aduro bi anka de oboa unye pie wona Samaka ne nye kramu a utumi nyina no abrena se ene abibe memo so eno mo ye nchen pa o like ye ne no manet ewo ho na ne panim saa Samanka yi senye ene na wo chirema ka ye generation we no mo na nim se botaye nti a ya mo so anase branen eso saa Samanka no pa ni o mo na nim ti de beda wase ohene e beda wase na odu wa no si no ama me no na bebu se ofuma ne sampa ne tano so nsensem no afi wo hwe be kosai na do no si aman na wo kansem pa bi ene nkranhyesem bi ama santeman atio da sibi na me ka say ohine otu fo de da na so mo ka me kemikira sama de ni na namo ade tu jama santeman that to me woni ba kokora free emre bi okasai o say babia ni tumi kontrol babia ni sa sekeka ebun no ba bia no ba hwese obaji na di nyina obahwe so ampa so na say asa what say tano so ben tachima tano so ebe tachima o say obi ti wonu ma ono no obo no safo yin a adwumabodi hye na chi se ona ye ohene na obo de kosom teki ayi teki ba yin aye ma su jeje fine ade no baby eda no pajifo baby ade da no fa to a efrito ana baby na meka baby asa tumi mi wo bia no sa tumi no etimi sisanta on te se wi ase ebesen ozo yiri pre wo se pana so enye asanteman eye buno tekima dia awo mo pepe ye do yiri wo bo no safo nyina obi a hye na che obi a ni wo awo bo no safo nyina se mo de kosom tekima ye kra no tekima ye kra di se e ho de enye ni dia eye asante prepare ye bi ko jina court wo bo usafo yin o hin a wo so jina court ye bu asem ya fi yamano 1 year ye dinu ko jail no say court dem wana ogu ni won ma se o sa ja na igu court hono we dia akoye intam kese ma tan asofo o Dabi aje ka se ana me ka se ade no anya wo dia ade ni nya wo dia ana onu wo mo twese tano so no eye pekiman enzo so entisa ana ai gangalia na de onu aswa ne me aduma bodu do mai wa aswa ne me ana onu ne jojo mo pipia na na de gie so na aje so no ana aje so no Chelo, je fais des chelo, des chelo ça, stampa, ya samo dia na ono so, wo aye no se safo hene, waya hene no sisi no. Miste, asemu ya mekan, bone de titu wono. Ke bia ebedu wono so. Aya sampa ho no. Aya
pampa ho no. Abrante no ban ho samane se fe ne sana bloy no. Sana bloy adwumabadu ene sumahene epiepia no. Oba na epiepia tana so die no die age so no aka wono Yo. Esi bone de titu wono o be sa frɛ me bo ama me Mateo hene e beda wase se wo jemre ene be di nkomo wo kasafidi so emre sem na e be sa ba nchen mate me so da base yo ya min kamo yo